umungu be kana mo ko chawe ose channel gi dei nengana mo ida ma kwaka ande itu tinengana mo ida ma itu ma kwaka pa video kama Kenya na Afrika kwa mundu yundati aluyo tenombe mo nomba ya mundu muyo tenombe mo nomba ya mukamba ni asiata umungu nisua wo manda alaume ne langu manshi alaume ni asia alaume mai na ni mani shai mai MCA na MP ndiye kwa kwa niliata wa kuitwa iliata lakini moyo mai mo kamenda na pia ningwenda ni amuko wengi athika alama mama ndewa uya na alaume matera mewe yani hata MP ndera job mbai wele ko komanda ala nda we osu MP nundu nuye bawane uya we bana we bambesa binge muno ela aiwenda muno na yuko kwa uya we mandi wata uya ni mundu te uya ni wa mino mwandeka ndeva mwana gundu mwana ndena gugo unless kana atyo wamwene asobye project siye kwenda maono mapo andika kana ethe connected ali na makambuni wethi no amandi ma youth uya lakini kwa majeza ana za hizo mwezobe tienda tiamuke nyando mwa huko nyo athika na ndikulia aume yako lama ndio omunde toko mumanda na eto mumanda muno nundu tiyete lamba kamwesoka nundu wa 2022 ko muli chele pene temo konia kula tina saa hizo ela muina saa zito neto titalira na saa sienu channel ni ke cha African Matters TV tinena nesia yolwa kwa mujele ko sia ando ayo kana Africans na monde yambia babu to Kenya tena ibasa tena isete yambia babu to kamba ndio tumengweta maondwa la kikamba ana siasa ala twamugie kwa cha tukonetwa imbebo ibetingo atumia athika twagitwa kuna kula kondo ni kana chambe makwate uya na uyo lata matumia uyo lata mandiki ya no mathi mbungeni magalete maundu maitu na maitu apapata maitu kwa mbungeni kana serikali yakate ine yese maundu alate kwenda na kila kitha kiende kuisioni na ikulo yo munde ni tamusa kwa mwaendie ba ni wise muno awomea ebo wa kwito mumbunge wise mumbunge wa kwenu ingi mamwe matu ikiyandi lobi kulikane bila yena kute nange ko kambone kwa tetele muno la alandi mito meka la lobi me gaitete le matwete kindu wandi lobi yoka yo nenge kumi wituwa wewe rane sabi na mo ambunge mito maya tu ikiye mandi mai lobi e mindie development sionga mande sia mondo kabola ne lamenda ko kumima na ndo eta atumanie me to eta bila silingi ya niende na unene maluka mazio to na yana no na go byawo yana yoza witi witi nganya kwa wida haya sawa okaro tie ya yana une wothe no une wotumana na yothe yana thingi cho unene ya thinenga na wa nando masiasa yana maneli ni ndate de bindu yesitwa tithite la yana ya ndia ndo thinenga wa ndia timunega weya na bandu ko tuko manesa muyola tendia muno ikira ko tuonga na yana iteze mugita tuonga wetha muite diano na timo bitha kwazi mana ekulo lambe ni mwiru nenga yana de uiti wiliata mwiru nenga yana de kisione kisomo nacho kiiliata mwiru nenga yana de mwiru nenga malelo mailiata mwiru nenga yana de wacha wenu wiliata mbunge ne kulata mutumia kana moto ya mabata maitu jita yenende mwiru nenga yana de ne ndo ko liate lele mbazale siana siliata ninenga wondo baile na MP mungu nene ya mono mundi awome isione maleo ne mongamete elata amoza kuwa mwatu iye chambe mukatu nzia siwo mwatia mwatu kenga mukatu nzia no mwatia mwatu kenga siane ikazoma kisomo na mwatia bado mwatu kenga mbazale ikoka kuka mwatia mwatu kenga ingi kana mawiti metha mema sio elata amoza kuwa mwatiae ibinda ya ate nange ai bolela mbesa serikali ni amwe yake baki lakini serikali si account lazio uthie ku mbesa ni mugwe kamondo eta mune yuko lakini na kabisa serikali uzia ta ndo etona maendeleo imede semu ya amwe ke by the way ndo waisia era ni kesioni mumbunge abunge maratete acho le muratete kwanza wagwitwa ta waromba tumwe by the way kadiyani na Robert no ratete mona lakini bado ya matoma kumakarate tamatumite makatupo kumeneza ndo baile tatona mundu angota balaba ke bonde badele ne kana wese bamuna enende na yui ome madai etia ndia mukwa onde ba ukamba makwitu nalamate makwitu nundo ukamba wo that ta family mwe lakini zaila mukwe kanyumwe kana zamba idwe kana chana yemo no la mathi pe wano alawa yake sioni kila mundu tindia na muga la mugeta mwitu wete asilingi yana by the way izuri dewo zenda matukwa nenu amwika mwe makwa muka mwithina nundo kaya kangwe kimbesa yike ka oka okombania we MP kana we MC ya okombania group ya mayuthi wa mayuthi kadha oka mambe ya project takawosh
niwe sema su maisha mo kindu yuke mate ya we MP no te MP makadi yo maitha la mena kileko uko isu ana biashara makwara ni mezime na skills ya mechanic uko mabingu yo bantu mbeza isu nenga na ndimesi ya diana inenga na wa mabingu ya kila mega kiuta project yo we MP no te MP makaiza abu no ketha wa te disiano lo ndio dila morumie pa mbungeni azumo meta wa maendeleo they ana team maendeleo na silingi ndiye already nikina ndeza kuendeza mwene ndi ona banini ona tekekana ko ndia siae tende na mama ndado sana kola mwende sio kaya ndoni mwigendele mugelele binda muka ala siasa ndikana mu horubumba samedo ena isete yoe muno na mwedu ethi abade ethi anatene nenu akamba mwenzane cia muno gethe wai mundu ekuna myaka etano ndio ndo nesa kana nuno nenga na athiana maendeleo maibo ayo ko imutona nyo ela kula waitinganye mwezo ngane mwezo aro nenga athiana na kunenga athiana kana kabla yuko wa David tikuona ziana ndiwa sio ko waita na basari tikuona maondo maingi maende ibe tingu kwire metongi na muongo male do menze ndo silanga ondo boyi maendeleo na ketha yi bonenge no se ono muga ro kulo ono muga otoka ngani manifesto zienu uko kwamba ni wandu kamata byengi kwa bayi mbesa tekala tena tete kitu omwasi umu nundo yuwe nene nundo mwitu nenga information ya modia mugatuya uko kula kuna ko ido ko imbesa teta ta mwelewe lakini humu kiledi yete mwazi mute mwelewa bindazi aze mu ko ro lezo kuna na imbesa no kuna corona tana mba ukamuna ko etiata siana nina soma nina kwa wakisoma kiliata mazukulu maidiata wedende mazukulu ogeza hivi ai wazeke somo ni chau palagi osoma wadiba ngobelela baili kwa nando mera ni kwake so mazukulu sige na by the way wai maondo ne mawo yidi ozinula zi atiwe ne mayumbi mari taye ta matuko meva asabi sieduzo ne yaye za kuendewe na ebindela walika wa mabuye muno inyo alamu ende ni mabuye alamu umie muno mwaro nyono matena maendeleo na mwaro ngana manifesto zie nuno mukaenda maendeleo meva te yamu kunenu akamba ne mukulya kwa nda yazionde ula wondo nzia yezi teka no tuma no waye ngani wa muziona unenga na athiana ona mundu utena kindu mundu ena vision ni wizi mbeza na bandu ita kukumela na manifesto kote mbeza tima ndiwe lakini mundu na vision kwe mbeza na kote mbeza mundu zinu kumanda connection vision no za vivo na ndeza atine kondo kote kindu kengangane vision no evo kome lakini vision ni woni ne maanisho woni wa mundu ovo komeneza mundu na woni ya dhaya ni ando make lakini mundu na manifesto aendi ade they wana ome by the way maketa ode they wana ome ngona maitha mezi meje kevela chake mundu na ndo na yena mbeza abiyeta ome ala meza ame aso ando ala me akili nzio angiona noweto bloga zia ziaza na kadhalika aloka imo bangi ya neza aimo bangi ya wale ukengado kena ke mweze bana bayeda hakena abike zione kwemi imura mo ala mateko ne numo ndo mo yatuma numo imwetekela mami no mwetekela muimu nenga kula sieni muimu mande re makaba la ndie tiende na umumanda nyogoli okwanda yasio ndo likane ku subscribe bonde kaitwa ni ukatune kale ka subscribe na ndio koli kwanda ya ukashare andu ingi makone ka postiwa buwe Facebook kwapi au kashare urubu ne cia WhatsApp